Allah'tın kitaplarına iman keltiremiz. Allah Teala Hazreti Davud Aleyhisselam'a kitap verdi. Zabur kitabını, Musa Aleyhisselam'a kitap verdi. Tavrat kitabını, İsa Aleyhisselam'a kitap verdi. İncil kitabını. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kitap verdi. Kur'an-ı Kerim. Barına iman keltiremiz. Biroq Kur'an menen yaşaybiz. Akılga sala turgan bolsak, imandı akıl menen düşünöbüz desek, anda akıl ne deydi? Anda Tavrat menen de yaşasa bolot, Allah'ın kitabı. Anda nege anı menen yaşabayбыз? Nege Zabur menen yaşabayбыз? İmanımız var Allah'ın kitabı dep. Yok, al degen Hazreti Musa Aleyhisselam ümmetiga, İsa Aleyhisselam ümmetine, Davud Peygamber'in ümmetine berilgen. Bul akırkı ümmetke Kur'an-ı Kerim berilgen. Yok, alar ne tura emesmi? Yok, alar tura. Ana nege biz hazır Bibliyani okup Bibliya men yaşasak bolboydu? İsa Peygamber'in de kitabı Allah'ın kitabı o. Oşonduktan biz al kitapların barına iman keltiremiz. Allah'ın kitabı yaşaybiz Kur'an menen. Al adamın sorusuna bir adamda bir pasportu bolsa, Soyuzdun doğrundagı pasport, kızıl pasport, SSSR degen pasport, kimdir biröwde bardagı ele үйүндө saktalıp turат. Oşol pasport bu je pasport emespi? Pasport. Oşonu menen bugün bir jaka uçsanız uça alasızbı? Ne işletpeysiz ana? Sebebi anın möhnötü bitken de. Tura emespi? 91-жылы anın möhnötü bitti 31 Ağustos'ta. Biroq anı pasport emes dep ayta albayбыз da. Dal oşondoy эле Hazret Musa Aleyhisselam'ın kitabının möhnötü İsa Aleyhisselam'ın kelgenine çeyin ele. İsa Aleyhisselam'ın kitabının möhnötü bizden Peygamberimiz kelgenge çeyin ele. Andan keyin al kitap Allah'ın kitabı emes bolboytko, Allah'ın sözü bolat. Bolgonu möhnötü tügöyt. Oşondoy ele Tavrat Allah'ın kitabı, İncil Allah'ın kitabı, Zabur Allah'ın kitabı. Bolgonu Kur'an doğru hazır. Hazır Tavrat, İncil, Zabur'dun möhnötü bütken ağa amal kılbayбыз. İşengen başka. Biz anı İsa Aleyhisselam özü жазып geldi, Musa Aleyhisselam özü жазып geldi demeyiz jööttörgө okşopçu. Biz ne deybiz? Allah berdi al kitaptарды dagı bolgonan möhnötü büttü. Muna kanday bolat? İman keltirip oşol эле wagtda Kur'an menen yaşaş. Sebebi alarda biz iman keltirip jatabız Allah'ın sözü dep. Kur'an'dı akırkı kitabı. Kıyamet gününe iman keltiremiz. Akırkı gün degeni kıyamet gün. Bir gün bul alam yaşosu toktoyt. Kaçan? Allah bilet. Peygamberimiz da bilgen emez. Biroq oşol cuma günü bolat. Tügöйт bul bardyk asman, jer, bul yaşo. Bardygy tügöйt de kıyamet baştalar. Biz oşol nersege iman keltirişimiz gerek. Kıyamet bar, esep kısap bar. Kanday bolat, kayakta bolat. Jany biz bilbeybiz da. Biz hazır apasının kursağında oturup süйлöşüp atkan iki adamga okşayбыз da. Alar kayaktan bilet, gektar degen emne, misalçı. Polya degen, plaşatke degen emne. Bizge uşunça aytıldı Kur'an'da mahşar maydan depçi. Elderdin baарын çoğultkan bir ayant bolat. Oşol kayakta bolat. Bizdin esebimiz kitçine de kança gektar menen kilometr bizdikiçi. Biz andan başkası bilbeybiz da. 1 gektar 1 kilometr deybiz. Oşonu men sanaybız. Mahşar maydanı kança bolat? Allah bilet al jerde adam atadan başlap kıyamet tаңына чейин төрөлгөн adamlar bolsa. Batpayt da alar ança munça jergeç. Oşonduktan biz ne deybiz? Kıyamet günü bolat, mahşar maydanında adamlar çoğulat. Al kayakta bolat anı men bilbeyim. Biroq boloru anık. Amal defteri kanday bolat bilbeyim, biroq bolat. Esep tarazası kanday bolat? Elektronlu bolabı, taş taraza bolabı, anı bilbeyim, biroq bolat. Bilbeyim kanday bolat, biroq bolat. Wa nada'ul mawazinal qista, adilettүүлүк tarazasını ornotom degen. Boldu. Allah'ın adilettүүлүк tarazası ornolat, sop günö tartılat. Biroq oşol tarazak bizdin işimiz emes da. Taraza kanday bolat? Biroq bolat. Demek ahiret gününe iman keltirүү ulu şart. Kıyamet günü kayra tirilүү uşunu akılga salsa adam bolboyt. Sebebi akılga salsa köp nerse bolboyt, kıyın. Oşonduktan ne deybiz? Aytıldı boldu. Bir akın adam aytkan eken de. Jakşılık kılsanız albatta jakşılık görösüz. Jamanlık kılsanız jamanlık görösüz. İşenbeysizbi? Kılıp görüңüz degen eken de. 5 dagı var
tozokdagı bar. İşenbeysizби? Ölüp görüңüz деген eкен. Ölüp görüp işengen öte çoң risk bolчu. Kapırlar bugün kança okuyut, ugat, işenbeyt. Koyçu deydi. Bирок kıyamet günü barganda közü menen körgöndө ne deyt eken? Ya laytani kuntu turaba. Ya Allah men toprak ele bolup kalayınçı dep. Sebep kıyamet günü janawarlar barga, janawarlar tirilet. Bukalar, koçkorlar tirilet. Dünyada bir koçkorga zulüm kılıp koygan. Bir koçkor, bir müyüzü jok koçkorga zulüm kılgan. Kündele süzetile anı, çöp jediribeyt ele. Kıyamet günü ökösüden kelet. Allah Taala dünyada müyüzü jokka müyüz beret. Bul müyüzü bardı süzet. Adiletlilik bolup öçün algandan soň ökösüden toprakka aylanıp kalat. Oşonda kapırlar aytat eken, ya laytani kuntu turaba Allah, men da toprak bolayınçı, men da top. Jok bolbayt biroq. Oşonduktan hem kanday bolot eken, hem barsak körөbüz deyip жүрgөн kıyın. Anday debеш керек. Hak bol, çındık bol. Kanday bolot, bilbeyim biroq bolot. Kıyamet bolot, kayradan tirilet adam. Jakşılık, jamandık, taqdırga işenip iman keltirүү. Ушул жети нерсеге иман келтирүү бул момундун милдети. Барына ишенип бир нерсеге ишенбесе, şu өлгөндөн кийин тирилүү кандай болор экен? Бир доордо мусулмандар ошондой эле да. Бүт ишенет эле, намаз окуйт эле, баарын жасайт эле, бүт массовый мусулмандар. Бирок бир нерсеге ишенбейт эле. Эмнеге? Өлгөндөн кайра тирилүүгө ишенбейт эле. Ошол элдерге анан Аллах Таала Асхабул Кахф үңкүрдөгүлөр чыгарып берген. 309 жыл уктагандан соң бирөөсү туруп ойгонуп анан акчасы бар экен базардан барып нан алып келейин деп барып алайын десе бул каяктан алган акча жанымдан алдым деп анан падышага алып барып падыша аныктап көрүп канча кишисиңер ушунча аттарыңар ким деп кийин элдин астына алып келип булар 309 жылдан бери уктап жаткан эл экен деп ошондон адамдар бардыгы өлгөндөн кайра тирилүүгө иман келтиргенден соң ал дагы үңкүргө кирип кетет дагы кийин болду ошондон кийин артынан кирген адамдарга көрүнбөй калат. Ashabul Kahf'ın okuyası şunday bolup bir kavmdun ölgönden ki kayra tirilүүгө işenүүsüne sebep bolup kayra ölüşöttü. Oşoga biz күндө уктап kayra oygonup atabız go. Bul bir ölüp tirilip atkандай da, bir ölüp tirilip atkандай. Ölgönden kiyin de tirilүү бар. İşensek dagı бар, işenbesek dagı bardı. Kebirler ölüktörün küygüzüp külün çaçıp salışat. Ne dep? Nege oşonday kılat? Jer bolbogonduktan emes. Алар өзү өлгөндөн кийинки жашоого ишенет. Мени ушундай кылгыла, мени кыяматта таппай калсын дейт. Ошол ниетте кылат. Аллах Таала аны Индияда мисалы ошондой кылат. Аллах Таала аларды чачып салды. Каяка кетти? Же сууга, же абага, же топуракка аралашып кетти да. Суу кимдики, аба кимдики, топурак ким? Аллахтыкы. Алла өкүм берсе кыпын-кыпынын чогултуп алып келет. Adam ölgöndө biz anı bir jergele көмүп atpayбыз, кичинеле жер. Allah Taala biz sizlerdi ошол ааламда чачылып турганыбызда чогултуп жараткан Allah 2 квадрат метрде чачылып турганда ошону кайра жарата албайбы? Биздин атабыз жеген мөмө жемишке айдын жарыктыгы, күндүн нуру, абанын желбирегендери, суудун тамчысы, топурактын көкүмү ушул баары тип, чогулуп, ошону жеп, ошонон Аллах бизди жараткан да. Мына ааламда чачылып турган молекулаларды чогултуп жараткан Аллах 2 квадрат метрде чирип топурак болуп турганды жарата албайбы? Эгер акылга эле сала турган болсок. Жаратат, жарата алат. Аллах Таала Ясин сүрөсүндө акырында айткан: "Эмне силерче асман жерди жоктон бар кылган Аллах өлгөндөрдү кайрадан тирилте албайбы?" деген суроо берип жатат. Аллах Таала өзү кайра жооп берет. Эмнеге тирилте албайт экен? Албетте тирилтет. Аллах Таала жаратуучу жана билүүчү ким каякта, ким отко күйүп кетти, ким сууга чөгүп кетти, ким каякта жатат. Аллах баарын билип турат. Периштем не dedi? Туура айтасыз dedi. Демек, биздин иманыбыз ушул нерсенин бирине да шектенбей, анан далил күтпөй, кана бирөө барып келген бар экенби, күтпөйлү. Баргандар кайтпайт. Ар бир адам өлгөндө кайткысы келет, бирок кайтпайт. Себеп бирөө барып кайра келсе, анда биз көзүбүз менен көрүп ишенген болобуз да. Көзүбүз менен көрбөй ишенген утук болот.